Nakoze cyane ku kwemera interview kugira ngo tuganire kuri ama muheritsemo nk'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu by'u Rwanda na Congo Kinshasa cyangwa se DRC mwahuye muri Angola ku bufasha bwa Angola muganira ku kizwe nka umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Ariko iryo jambo rigari cyane mwatubwira ingingo mwaganiriyeho nk'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ku bijyanye n'umutekano muri Congo. Murakoze. Mbere na mbere iyi ni inama ya kabiri y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bitatu, igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, u Rwanda ndetse n'umuhuza Angola. Inama ya mbere yabaye ku itariki ya 21 Werurwe ukwezi kwa gatatu, nanone ibera Angola hagati y'abaminisitiri b'ibyo bihugu bitatu, kandi nabwo mbere yaho iby'iyo nama, izo nama z'abaminisitiri byari byumvikanywe n'abakuru b'ibihugu, aho Perezida João Lourenço wa Angola yakiriye i Rwanda bagenzi be ba Congo n'u Rwanda, aho bemeranyijwe kuri izo nama. Rero hari inama ya mbere yabaye, hagombaga kuba iya kabiri mu kwezi kwa gatanu, ariko ntibyashoboka kuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yanze kwiba. Iyi nama rero ya kabiri ibaye nyuma y'umwiherero wabereye Zanzibar w'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, East African Community. Abaminisitiri b'ibihugu 8, abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ndetse n'abaminisitiri bashinzwe ibikorwa by'uyu muryango. Muri iyo nama rero abaminisitiri b'u Rwanda twari babiri, ngewe na minisitiri n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ibikorwa by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ndetse na minisitiri wungirije bita vice minister wa Congo. Twumvikanye ko tuzahura vuba abaminisitiri b'ibihugu byombi mu rwego rw'ibiganiro bya Rwanda, icyo bita Rwanda process. Rero nuko byagenze. Nyuma y'iyo nama twahamagaye umuhuza, hanyuma tugena itariki. Rero iyo nama yarabaye ejo i Rwanda, ikaba yarigamije gukomeza ibiganiro n'ubundi, kuko ubushize nawo hari byarumbikanwe mu kwezi kwa gatatu, cyane cyane ibijyanye n'umutekano iburasirazuba bwa Congo. Icyo twumvikanye rero, icyo twumvikanye na nyamukuru ni uko haba guhagarika imirwano hagati y'impande zishyamiranye hariya iburasirazuba bwa Congo, kandi guhagarika iyo mirwano bikagenzurwa n'urwego ruriho ruyobowe na Angola, ariko rugahabwa ingufu n'inzobere mu by'iperereza b'ibihugu bitatu, Angola, u Rwanda na Congo, kugira ngo bagenzure ko iyo guhagarika imirwano, iyo ceasefire ishyirwa mu bikorwa. Hanyuma rero n'iryo tsinda rikazaganira no ku bindi bikorwa bigomba gukurikira. Mbere ko mubaza ikibazo cya gatatu kijyanye n'ibyo waruvuze, ariko reka ngaruka ku Rwanda process isa n'igaragaza uburyo ibihugu by'u Rwanda na Congo bikemura ibibazo by'umutekano, mu gihe tuzi ko Nairobi process nayo isa n'ihuza abanyekongo ubwabo, niba ntibeshye. Ni gute mu bihuza izo ngingo zombi, ni gute muzihuza n'ibibera mu burasirazuba bwa Congo, ariko ni na gute munabihuza n'ikikunze kuvugwa yuko u Rwanda rurwana na Congo nibyo, ariko ntabwo u Rwanda rurwana na Congo. Impande zirwana muri Congo ni umutwe wa M23 uharanira uburenganzira bw'abanyekongo bene wabo, u Rwanda rukaba igihugu cyigenga, Congo ikaba igihugu cyigenga. Guhagarika intambara musinya muri abaminisitiri b'ibihugu byombi, ariko uyu mutwe utarimo, abantu barabihuza bate? Nibyo, hari ibi biganiro bya Rwanda n'ibindi bya Nairobi. Ibya Rwanda ni umuhuza na Angola, akaba anayobora uyu muryango wa ICGLR ushinzwe umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse akaba yarahawe izo nshingano n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe wo kuba umuhuza. Rero hakaba n'ibiganiro bya Nairobi. Nairobi process yo ni ibiganiro by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, East African Community, biyobowe n'uwahoze ari perezida wa Kenya nyakubahwa Uhuru Kenyatta.
ibyo biganiro biruzuzanya kuko ibiganiro bya Nairobi byo ni ibiganiro bihuza abanyekongo. Harimo navuga ibice bibiri, hari igice cya politiki aho hari ibiganiro hagati ya guverinoma ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro y'abanyekongo, hakaba ndetse n'igice cya gisirikare aho ziriya ngabo mwibuka z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zajyanwe hariya kugira ngo zibungabunga umutekano. Muribuka ko icyo gihe hagati y'ukwezi kwa gatatu n'ukwa cyenda 2023 habaye guhagarika imirwano ceasefire, ndetse na M23 iva ahantu henshi yari yigaruriye ngira ngo hafi 80%. Ariko nk'uko mubizi perezida wa Kongo yafashe icyemezo cyo kwirukana umutwe ko atabonaga urwana nk'uko yabyifuzaga. Rero hari icyo gice nakubyo biganiro bya EAC, haraba n'ibiganiro bya Rwanda. Ibiganiro bya Rwanda byo ni ibijyanye n'uko kubera iyo ntambara hagati y'Iburasirazuba bwa Kongo, umubano w'u Rwanda na Kongo warangiritse kubera ko n'u Rwanda rugirwaho ingaruka n'iyo ntambara. Mbere na mbere hari umutwe wa FDLR ukomoka ku bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ukiri muri Kongo, ndetse ukaba n'ubungubu ahubwo urwana warashyizwe mu ngabo za Kongo, akaba ariho haragiye haba ibitero shuma byagiye bikorwa mu Rwanda. Rero ibyo bivuga ko tubifitemo hari ingaruka bitugiraho. Ikindi ni byerekeranye n'impunzi dufite z'abanyekongo zigera ku 100,000. Rero akaba n'ibyo Kongo idushinja bya buri munsi bituma haba umubano utari mwiza hagati y'ibihugu byombi. Rero naho ngaho icyo gitekerezo cyo kugira ibiganiro bya Rwanda cyaje, kuko aricyo byatuma nabyo byagira uruhare mu kugarura umutekano mu karere. Ariko nk'uko twabivuze inshuro nyinshi, kugira ngo iki kibazo gikemuke ni uko tugomba kujya mu mizi y'ikibazo, abanyekongo bakinjira mu mizi y'ikibazo, icyo bita root causes iyi conflict, hanyuma bakagikemura. Ibyo ngibyo bizakorwa cyane cyane n'ibyo biganiro bya Nairobi, kuko nibyo biganiro hagati y'abanyekongo. Rero ejo no mu masezerano cyangwa mu itangazo twasohoye harimo yuko ibyo biganiro byombi ari byo bigomba kubahirizwa mu gukemura ikibazo cya Kongo, ibiganiro bya Nairobi n'ibiganiro bya Rwanda, ndetse na Zanzibar naho muri wa mwiherero niko twavuze yuko ibyo biganiro byombi byuzuzanya kandi bigomba guhabwa ingufu. Rero n'ubwo rwego twagiye rero Rwanda. Hari ikindi kibazo rero wambajije, ntabwo ibiganiro bya Rwanda ni ibihugu bisinya, u Rwanda na Kongo n'umuhuza, hanyuma bukavuga ko hagomba kuba guhagarika imirwano ceasefire hagati y'abarwana, guhagarika imirwano hagati y'impande zishyamuranye zirwana. Hanyuma rero buri gihugu muri ibihugu bitatu bigakora iyo bwabaga kugira ngo kuguhagarika imirwano gushyirwe mu bikorwa. Ariyo mpamvu navuze ko hari n'uriya rwego, iriya mekanisme igomba kuzajya kugira ngo igenzure ko bishyirwa mu bikorwa. Nyakubahwa Minisita, niba nkurikiye neza ni ukuvuga ngo u Rwanda na Kongo ndetse na Angola birasinya byemera yuko cyangwa se byumva yuko ari ngombwa guhagarika imirwano y'impande zihanganye muri Kongo, ariko ku rundi ruhande abakurikiranira hafi ibintu bakabona ko impande zihangana muri Kongo ari leta n'uriya mutwe wa M23. Ku ruhande rwa Kongo ifatanyije na FDLR, M23 irarwanira uburenganzira bwayo. Ariko nanone wajya kumva M23 nayo yavuga iti twebwe ntabwo ibyo turakora ko ntabwo twari turi muri Angola. Icyizere cyo guhagarika imirwano ukurikije ayo masezerano yasinywe kirahari? Ubundi byagiye bigaragara mu bihe bishize ko ari amasezerano menshi ataragiye ashyirwa mu bikorwa, kuko nk'uko twanabivuze mu nama, buriya n'ibiganiro bya Rwanda ngira ngo ni nk'amasezerano ya 9
cyangwa se ya 10 duhereye kuri ku guhagarika imirwano, amasezerano yo guhagarika imirwano yabaye i Lusaka mu mwaka wa 1999 kandi ayo masezerano 9-10 ni make yashyizwe mu bikorwa, kandi hafi ya yose yavugaga ko hagomba iki kibazo cya FDLR kigomba gukemurwa. N'amasezerano amwe ngira ngo amasezerano yo ku itariki ya 23 z'ukwa gatatu 2009 yasinywe i Goma hagati ya guverinoma ya Kongo na CNDP ya Laurent Nkunda yo guhagarika imirwano hagati y'uwo mutwe wa CNDP na guverinoma ya Kongo. Ayo masezerano yashyizwe mu bikorwa ariyo yatumye haza umutwe wa M23 witiriye nyine iyo tariki ya 23 z'ukwa gatatu. Rero twebwe icyo twifuza twanakivuze mu nama, twavuze ibintu bibiri. Icya mbere ni ugukemura ikibazo mu mizi, kuko na mbere M23 yari yatsinzwe muri 2013 hazanye umutwe wa MONUSCO witwa FIB. Iyi brigade yaje ngenda byibuka ko twari no mu muryango w'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye, yagombaga kuza kurwanya imitwe yose, izirwanya umutwe umwe. Hanyuma bivuga ko abasirikare ba M23 hari abahungiye mu Rwanda, abandi bahungira Uganda, ariko bumvaga ku kibazo kirangiye. Kandi nyuma y'imyaka ngira ngo 8 intambara yubuye kubera ko ikibazo cya politike kitakemuwe, ndetse hari n'amasezerano yasinywe mu kono hano i Kigali hagati ya guverinoma ya Kongo n'uwo mutwe n'abari barahungiye hariya twarakize na kure y'umupaka hariya Ingoma nk'uko biteganywa n'amategeko mpuzamahanga. Ayo masezerano yo kugira ngo barebe ukuntu basubizwa mu buzima busanzwe, ariko ntabwo yigeze yubahirizwa. Rero twavuze tuti mbere na mbere gukemura ikibazo mu mizi, kandi bizakorwa cyane cyane n'ibiganiro bya Nairobi. Icya kabiri ni ugukemura ntabivanga gute, ubundi mu Cyongereza bavuga kurangwa na good faith na political will, no ubushake bwa politiki, ubushake bwa politiki bwo gukemura ikibazo. Ikibazo ntabwo ari gusinya amasezerano dushobora kuyasinya buri munsi, ikibazo no kuyashyira mu bikorwa. Rero nicyo twifuza, dukeka cyangwa twifuza yuko nyuma y'ibiganiro twagize ejo noneho impande zose izumva ko ibyiza ari uko noneho twashyira mu bikorwa ibyo twiyemeje, duhereye kuri guhagarika imirwano, ariko n'ibindi bibazo by'imizi bijyana ku mizi y'ikibazo kugira ngo ikibazo gikemuke burundu. Gushaka umuti w'ikibazo uhereye mu mizi ni ikintu cyakunze kuvuga cyane uyu munsi, kiracyavuga ndetse no mu kiganiro bigarutse muri rusange, ariko biragaragaza ko ari uguhagarika imirwano by'agahenge cyangwa se by'akanya gato. Ukurikije Kongo kugeza uyu munsi ikomeje kuvuga ko itazigera, ngira ngo n'usoma n'abanyamahanga mugenzi wawe akunze kubivuga, n'ejo bundi yahoze abivuga kuri televiziyo y'iwabo, avuga yuko ndetse n'ejo bundi umuntu wari wagiye Uganda mu biganiro bavuga ko agiye guhura n'abariya basirikare ba M23 ko yanafunzwe, ngira ngo ni ibintu dukurikira hirya no hino, ko atazigera habaho ibyo biganiro hagati ya Kongo n'uriya mutwe wa M23. Ayo masezerano yo mwasinye ejo uko guhagarika agahenge ko hari igifatika cyaba kigaragaza icyizere cy'uko noneho igihe kizagira impunzi ziri mu Rwanda ndetse no mu bihugu bitandukanye by'akarere zigasubira iwabo? Nk'uko nabivuze, ibiganiro bya Rwanda byuzuzanya n'ibya Nairobi. Kuri ibiganiro bya Rwanda byo bijyanye n'ibibazo bireba ibihugu byombi, cyane cyane nk'ibibazo bya FDLR, wenda tuzajya no ku ibibazo by'impunzi, ibibazo bireba ibihugu byombi. Ariko mu kibazo kireba abanyekongo cyo gukemura ikibazo burundu, kuko iyi ubushyamirane n'intambara bimaze imyaka igera kuri 30, kandi ngira ngo muribuka ko abari bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bagiye bafite intwaro, ntibazamburwa, ahubwo bayobora n'inkambi, bakajya batera ibitero mu Rwanda. Rero aho ngaho kugira ngo
icyo kibazo kizakemuke burundu ntabwo ari ibiganiro bya Rwanda bizakemura byonyine, kuko hari no kureba ikibazo mu mizi. Rero n'ibyo biganiro bya Nairobi baticaye abanyekongo hagati yabo ngo barebe ibibazo byo muri kariya gace ka Kongo, ihohoterwa ry'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, imvugo z'urwango, ibindi bibazo bijyanye n'imiyoborere, kuko hahora havugwa uyu mutwe wa 23 ariko hari imitwe irenga 250. Rero niyo bavuga ngo bakemura ikibazo cya 23 hari ibindi bibazo bisigaye. Ubwo rero abanyekongo bagomba kwicara ngo bakemure ibibazo byabo, ariko natwe nk'ibihugu byo mu karere cyane cyane ibihugu bitatu, natwe tugomba gushyira mu bikorwa byo twiyemeje kugira ngo nibura dutange umusanzu mu kugarura amahoro n'umutekano mu karere.